Martin Turlaisen, Martin Turlaisen. Победитель по предварительным данным на народкаусе, по извиняюсь, Мартин Турлайзе, по предварительным данным победитель народного ролика, второе место Марсель Лепкаус, абсолютно зачете третье место, одновременно лучшая девушка Katrina Rose, meidän poistien kooskonkeeriviise, rapuroiden pelminut kolmannen vaan 20 minuuttia 20 sekuntia kuluttaa Martin Turlais 5 euron tiedolle 2 kilometrin pikkuisen rinkin lämimiseksi aika 2 sekunnin kautta tänne Marks Liekkaulukseen.